Good morning. Dash the lay. That ring on so you game good in Buchi. Povelung. Now you're ready, la. And some Madela. Ready, Chidesha. Full busy. Set some. Fully ready now, the show. Talk. Perfect. Because talk put on this aba hamdo kyun gure mu ce shubti to Body ground de la suere train ya bro cook harko अब सबै रेडी भइरहेछ है खानाहरु सबै राम्रो गरे राम्रो गर्न यहाँ कतिको भेराइटी बनाएछ अब हाम्रो कुकरले आलु सिमी खोइ अरु दाल भात यहाँ दाल अचार आमा स्पेशल बनाएछ है अब हाम्रो क्युआन्ट मोको बाटीले यस्तो मज्जाले बनाएछ है खतरा बनाएछ खतरा आगोमा त्यो पनि अर्ग्यानिक नेवारी चामल सोबतले केम गरे बसिसन्छु दर्जन लाइसन्छु अब के बनाएको यो चाहिँ याब्राग्याङ बनाउँदैछ है लामाको लागि याब्राग्याङ भन्दैछ क्युचा सबै भन्दैछ आफ्नो बस्ने ठाउँमा बसिदिन हाजिरहनु गर्दछ धेरै धेरै धन्यवाद कोले बोलाएको Sampai ajala itu mana? Itu mana? Kalau ini sudah kami.
Also, I'm going to chill out. Let's go. Dewa jinja shangda jewa yo mulam tab se nyartan pa yo Dewa jinja shangda jewa yo mulam tab se nyartan pa yo Sangje chu chu timba tawa yo simjin yo la de jing jong sho Rogan san cha simda dimba yo sama pa din jita mi para sho Dewa jinja shangda jewa yo mulam tab se nyartan pa yo Dewa jinja shangda jewa yo mulam tab se nyartan pa yo
अझै फर्केर नपाल्नु होला भन्ने आशा छ के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो द्वारबाट चाहिँ हाम्रो कायाबाट चाहिँ यसमा चाहिँ कुचो हालेर चाहिँ यसरी निकाल्ने फो हो जुन हामीले हाम्रो फो अर्थ त्यो संक्रान्ति गर्दाखेरि चाहिँ गरिन्छ विधि विधान गर्दाखेरि यो फोको बारेमा हो यसको चाहिँ जीवनी भन्न गएको छु अनि यस बेला यो अगाडिबाट बस्नलाई एकदम गाह्रो भएर चाहिँ यस बेला चाहिँ उहाँ आमाले चाहिँ के प्रार्थना गर्नुभयो भन्दाखेरि गुरु
기준 도지 내주로 도지 방문 구도 말고 야샹신에 차이에 상기 지유 네 찾아 토는 나도 누구 좀 그 야진내디 지속 상복라 주바 말진내디 다 상내주 주바 지대디 된 뒤니게 가도 되는 특기와 특기가 세게 매도 마루다 보지 뒤에는 알아주다 넘버 10 남시디 세시만 동행이 남시디 스메 도보자입니다 보지 양식이와 마부 지대지 있어다 이 참수도 수도 쇼바 나에게 전부 같이 봐 이번 까분다고 네가는 샷 해몽도만 까바지 세답니 이팅이야 되는 포에 기발라만 봐 시아슈 띵띵도 나도 구루를 붙이다 이팅이나 상계에 와면 아진데지 봐 지기샵 와라 지기 우주가 소식도 쇼바지 세다 아마 이세가라 뭐 남지 때마다 뭐지 야 파티 내 상계에 와면 이게 잡고 ये जब तक का सिंगुजी माला भी लंजा नम से टमाटर बद मांगी के कालमा भाप ये खाते साया ये और जितना ये ही जितना जब वो ये ही होम होवे होगा और नाची को मत चांस जब वो ये तमाम ये जिन सुपे जब वो भी तमाम ये लुटी खाना ये कहीं में वो 네 말로 와서 이 나가서 내손 고기들에 기타리에 상대 좀 너무 좋네. 너무 어쩌게 아니라 이 자리에 그들 그 맞는 kaik이를 그래. अब यो फल सकेर चाहिँ अब अमित आयु बुझाएको चाहिँ अभिषेक दिन गइरहेको छु ताकि हाम्रो आयु वृद्धि आयु लामो हुनुको निम्ति अनि यसको चाहिँ थोरै जानकारी यसको जीवनी भन्न गइरहेको छु यो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो कैकी परम्परागतमा नभई नहुने एकदम चाड यस्तो ऋतु हो अनि यो चाहिँ हाम्रो कैकी परम्परागत मार्बा लोचवा उहाँ चाहिँ अब 3 पटक भारतमा 4 पटक नेपालमा यसै गरी 18 वर्ष चाहिँ उहाँले जीवन यसरी धर्ममा चाहिँ योगदान दिनुभएको छ उहाँबाट यसरी प्रकट चलिआएको चलन चल्ती परम्परागत सेवामा अर्थात् धर्म चाहिँ अझै पनि पाउन गाह्रो पाउन नपाएको थियो त्यसैले 안티기 나라도 전주선장 나라도 상계체다 이제 여순다자 나라도 타르센터 공부단에 주파세 가지체다 선바데 konsuso 전주선장 공부선보 상계체다 기본대 자순다자 카르바센도 공부단에 주파세 가지체다 선바데 konsuso 전주선보 공부선보 전주선장 상계체다 기본대 자순다자 카르바센도 공부단에 주파세 다 얘기 남발라 그네 다 상계 오바메 이 타고 그 상계 전주선보 함께 주파세다 이제라 난남바 타바 여기 잡수고와 연락 이제 주파세다 연락 내기 자와는 제수기는 연락 이제 전주선도 생기는 연락 중고와도 제 인간 나발 타바데 나 위에 타고 나발 타바치야 이 진짜 내수는 अब चाहिँ आफ्नो सानो
Oma Amarana Zendaye Sozarena Demakam Ayinja Bajizara Jaraja Daji Sama Sama Leva Sama Ime Amjina Sushi de Suwan Di Jen de Zhou Shida Gaja Za Tamjie Da Yuji 今年咱们这边的，除了咱们这了呢，推荐老满什么的，还有一家呢，还有一家呢，红包港区数字信息，都是大学这些都是信息，明白这类加班关系不是就话大家用的。 他讲就有真正的大家呢，这些情况是不接受的吧？将会这种东西像混淆电信、混上起来，到了法规国际中间，这当一些发生的我们现在当中主要有些关到风险担保，这些困难马上就发出，针对或者其他有些特别刺激、小些东西。 这些所谓当下能量这个活动，推行着真正马路上去协调工业那边协调工业不能去的，很多些现在很多些协调有没有很多些也是那么也突击协调马路吧，突击做到网上，大多也。 三学期等到你们到大新今年都能去去下来，最大我做。 来说句有心多少啊？对这部落大新街话一般般有的那个大新，部落正在发展新出社会居住，其实这个情况，他们这个非常是这个部落的话，现在我知道当个什么一个。 什么包完全了这个这么这么了这个，完全什么这个这个当班这样这个真的上不了，他那个是这个他说他把这个光把了说，我把他拉了没有把把这真的这个这了是。 明白正月当天小大小特大街当工作的我，妈妈用的他这都非常是。good job, good job. Oh, good. good job, good job. 네, 나가 민도도 돼. 야, 아주 늦어. Yeah, good. Celui de la feuille idéal. 야, 김고 이러워. 아. 이게 너무 웃기다. 마지막 제가 코로나 지나기도 그 날씨 다다 그가 경고 도시장 온도가 지켜나야 되지 않니 제가 추석에게 무한한 소설 중이라
आदरणीय सम्पूर्ण भक्तजन उपस्थित सदस्यहरूमा अहिले स्तरमै असरदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ सम्पूर्णमा एक फेरि सूचना छ। 다들 똥통값에 맞은데 등자갈라 흉난게인기 네 그때가 그러지 나마다 안에 고박하게 고사 나마다 한치주와대 신비망기 사회가 죽을라 그러나 저게 나중에도 아니 비기네 견진다 아니 내주라도 깔리지 अहिले हाम्रो यो गुरु बजारद्वाराले आसन ग्रहण गर्नुभएपछि वाङडुङको बेलामा चाहिँ हाम्रो पहिलो उहाँलाई प्रतिनिधित्व दिनुहोला र त्यसैले उहाँहरू पनि तयार हुनुहोला। Anula. Hi. Hi. Someday. 아마 되지? 안녕 뭐 안지도 마마 childhood memories सबै आसन ग्रहण भइसकेको छ। अब त्यसपछि हाम्रो आसन ग्रहणमा छौँ। यस आजको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर पाउनुभएका मिसाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु, उपाध्यक्ष लगायत वडा अध्यक्षहरू सबैलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै गरी हाम्रा चामे गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी हाम्रा नासौँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष लगायतलाई सकारेर यहाँसम्म पालिदिनु भएकोमा हार्दिक स्वागत।
र आज यस सभा मञ्चमा जुन म रुचेलाई जुन अगाडि मञ्चमा उभिएर एक शब्द बोल्न पाउँदा मलाई आभार दिँदै एक दुई शब्द मैले हाम्रो कवि कमजोरीहरू भएको होला त्यसमा आज जुन रुखको रुख छ र यसै हाम्रो राजा वडा नम्बर 5 का हजुरलामा प्रमुखज्यू र सम्पूर्ण यस मञ्चमा आसीन भएका प्रमुख जुन
언제부터 tension 봐. I love those. हामीले आजको यो शुभ कार्यलाई चाहिँ भिजोरी राख्ने चलन भएको हामीले यसरी 3टा निर्देशहरू चाहिँ समाप्त गर्न चाहन्छौँ। अब यसपछि हाम्रो पुरस्कार वितरण गर्नेवालामा छौँ। पुरस्कार लिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। निर्मल गुरुजीलाई माथि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी हाम्रा वार्ड नम्बर 2 ज्यारुका वडा अध्यक्ष श्री खम्ब गुरुङज्यूलाई माथि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। खम्ब गुरुङज्यू कृष्ण लामाज्यूलाई माथि स्टेजमा आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी हाम्रा वार्ड नम्बर 4 कमल गुरुङ वार्ड नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष। त्यसै गरी वार्ड नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष श्री शेरवंशु लामाज्यूलाई माथि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी वार्ड नम्बर 6 का अध्यक्ष श्री सोनम गुरुङज्यूलाई माथि स्टेजमा आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री भुजक गुरुङज्यूलाई माथि स्टेजमा आइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। भुजक गुरुङज्यू कमलजी। त्यसै गरी श्री भुजक गुरुङज्यू वार्ड नम्बर 7 का अध्यक्ष। त्यसै गरी वार्ड नम्बर 8 का अध्यक्ष श्री पेम्बा गुरुङज्यूलाई माथि स्टेजमा आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी हाम्रा वार्ड नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष श्री शोभा गुरुङज्यूलाई स्टेजमा आइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अब त्यसपछि नल्पभूमि गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूलाई हामी माथि बोलाउनेछौँ। नल्पा गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री कुञ्चो तेन्जिङज्यू, उपाध्यक्ष निर्मल गुरुङज्यू हुनुहुन्छ भने यहाँ माथि आइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी व्याख्या गरौँ र हाम्रो गेकुण्डले पनि व्याख्या गरिदियो। सर्वप्रथम हाम्रो वडा नम्बर 5 का मनाङ्गी सङ्घ रागाको टोलीलाई प्राथमिकता दिनु, त्यहाँबाट गएर ताउ, त्यहाँबाट धारापानी, नाचे, ओडार गाउँ, डाँडाक्यु, बजारसाप, यसरी हिजोदेखि नै अघि नै सम्पूर्ण सुझावहरू भनिसक्यो। हामी एउटा बुद्ध जन्मको स्थानमा नल्पा भूमिका वार्ड नम्बर 1 का अध्यक्ष श्री पूर्वठिले लामाज्यू माथि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। लामाज्यू नल्पा भूमि गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का अध्यक्ष गाउँपालिकाका। त्यसै गरी हाम्रा चामे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्रीमती माथि स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। मङ्गलदेव गुरुङ। त्यसै गरी चामे गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 का अध्यक्ष विनोद गुरुङज्यूलाई माथि स्टेजमा आइदिनु हुन। आफ्नो हृदयदेखि चाहिँ जुन जग्गाको उपलब्ध गराउने व्यक्तिहरूको नाम हाम्रो गेकुङ्गले सुनाउँदै हुनुहुन्छ
र त्यो व्यक्ति मान्छे नभए भने आफ्नो आफन्त कोहीले पनि लिएर यो रुकुटेबाट यो जिल्ला थाप्नलाई आइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रा नन्जेल दाई नन्जेल जीवन उताबाट आइदिनु होला। कामी सर्की फुलदोङज्यू फुलदोङ आइदिनु हुन अनुरोध गर्छौँ। त्यसै गरी हाम्रा कान्छ गुरुङज्यू कान्छ दाई त्यसै गरी हाम्रा कान्था बौद्ध त्यसै गरी रामबहादुरज्यू रामबहादुरज्यू माथि आइदिनु अनुरोध गर्छौँ। त्यसै गरी हाम्रा साङ्गे कर्म पनि भन्न चलन छ साङ्गे दाई। त्यसै गरी हाम्रो वाङ्गेलज्यू त्यसै गरी मा शेरसेन सन्धु पनि भन्छौँ हामी उहाँलाई। हुम्डेको कान्छा गुरुङ पिरे presents from Rinpoche and from Morda ninja. and also from Thailand we have Natalian र त्यसपछि हाम्रा एकजना जो हामीले बिर्सिन नसक्ने हो ठुलो सहयोग गर्ने उहाँ हुनुहुन्छ फेसनमा बसोबास गर्ने खार्के उद्घोषबाट फिर्ता लिए धेरै धेरै धन्यवाद। ल सूचना
Samdi पायो samdi एउटा दे पाएन नि Mày lo phải vậy. Nhà người sang nhau. Samdi, how is our program? Awesome, awesome. A lot of people. You can see the car. Yeah. Hi.
Tandung lain dah kau mesti. Tandung lain pihak betul sya. Balik ya, aduh lain pergi ya. Bye bye. Rasa bayo, sudah ringan seperti program pe aku syasu bersih katilah. Barulah दर्शन भएछ फाइनल